Ibi ngibi mbivuze nemye mbihagazeho cyane ko ikipe ya APR FC izatsinda Pyramide ibitego 2-0. Bivuze n'amaguru, bivugishije n'umunwa wanje, mbihagazeho n'amaguru abiri cyane ko ikipe ya Kasamutwe APR FC izatsinda ikipe ya Pyramide. Kandi si ibyo gusa, kandi dore ko abatasi b'ikipe ya Pyramide bageze i Kigali kuri uyu wa gatandatu baje kureba imyitozo y'iyi kipe ya APR FC, baje kuneka neza koko ikipe ya APR FC uko ikora n'ibyo ikoresha ndetse na tekinike, dore ko mu myitozo rero nibwo abatasi ba Pyramide bageze hariya kuri stade ikipe ya APR FC ikunze kuba iri kwitorezaho cyane, ndetse kandi barebye neza uko iyi kipe ya APR FC irimo yitoza ndetse n'imyitozo ikoresha, aho begereye umwe wari waje kureba match ko ibintu byari biri kugenda mu myitozo, yababwiye ko iyi kipe ya Kasamutwe APR FC nta mikino igira, dore ko Pyramide igowe cyane, kuko sinzi rwose hariya hantu kuhivana bizaba bigoranye cyane, kuko ikipe ya APR yakaniye cyane bidasanzwe, ndetse kandi ushyizeho na chairman Colonel Richard Karasira na Mubaraka Muganga, abo bose bo bakomeje gutitiza imbuga nkoranyambaga bavuga yuko ikipe ya APR FC nta kabuza izatsinda Pyramide. Ngaya amakuru akomeye cyane mu basesenguzi b'abanyamakuru twese twemera hejuru cyane, kandi tuzi ko basesengura iby'ukuri kandi bikaba cyane rwose. Niba ushaka kumenya amakuru agiye atandukanye, mudushigikira mukanda subscribe, like and comment, kugira ngo tuje tubana namwe mu makuru agiye atandukanye tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Muze duhurire hamwe ubundi mwirebere muri aya masaha atugezeho n'amakuru akomeye cyane aturutse mu kipe ya APR FC, aho iyi kipe ya APR FC rwose nta kabuza izatsinda iyi kipe ya Pyramide. Mbivuze mbihagazeho nemye n'amaguru yanjye abiri, mbivugishije n'umunwa wanjye ko iyi kipe ya APR FC izatsinda Pyramide ibitego 2-0, ndetse kandi ikigeretseho nuko intsinzi tutayimanukana kayi uzirebera wowe mufana w'ikipe ya APR FC. Koko nimba nawe ubyemera, kuri gatanu like yawe irakenewe kuri channel, ubundi tukikomereza mu makuru agiye atandukanye tugenda tubagezaho umunsi ku munsi, aho tayari rwose abakinnyi mu myitozo bayikomeje cyane rwose hariya kuri stade. Tuzi ko ikipe ya APR FC isanzwe ihitoreza bidasubirwamo, rero iyi kipe nta kabuza rwose gutsinda, byo ni ibya mbere nk'uko chairman Colonel Richard Karasira yabivuze, ndetse n'abasesenguzi mu rubuga rw'imikino nabo ba Axel ba Rigani, abo bose turabizi ko ari abasesenguzi b'imipira basesengura mu makipe yo hanze ndetse n'ayo mu Rwanda, rwose ugasanga koko ibintu byaguyemo kuri gatanu. Rero nk'uko basesenguye bavuze ko iyi kipe ya APR FC igomba gutsinda iyi kipe ya Pyramide, ngo kuko iyi kipe ya Pyramide uko mbere yari imeze siko ubu ngubu ikiri, ubukana bwarashize, dore ko n'imbaraga n'abakinnyi yari ifite mbere ntago ariko ubu ngubu ikibafite, ndetse ikigeretseho nuko iyi kipe ya APR FC yazanye abakinnyi bakasamutwe, babandi bakubita umupira rwose batera ishoti inshundura zigacika. Ibyo byose rwose urabizi ko ikipe yacu nta kabuza izatsinda cyane rwose, kandi turabyizeye 100%. Imyitozo rero irakomeje yitegura Pyramide, ndetse kandi abatasi
b'ikipe ya Pyramide bakaba nabo baje hano mu gihugu cy'u Rwanda bageze i Kigali kuri uyu wa gatandatu, bakaba baje kureba uko ikipe ya APR FC yitoza n'uko imeze, ndetse kandi bagenda babaza bamwe mu bantu bafana iyi kipe, babaza uko ibintu byifashe muri iyi kipe ndetse n'uko ibintu byifashe neza cyane. Ni Ubwino TV7 bagizaho amakuru yizewe kandi azira ibihuha, makuru y'imikino mudushigikira mukanda subscribe, like and comment kugira ngo tuje tubana namwe mu makuru agiye atandukanye tugenda tubagizaho umunsi